Wa whakaihuaka mo te tohu kaikawe kōrero i ngā take Māori o Voyager, hei tā Oriini Kaipara, o te hōtaka o Native Affairs, i ngā te nui o ngā whakamānawa ki tōna whānau me ona hoa kaimahi. I whakainua nā toa i te pōtuku tohu pāpāho a tuhina, a reo irirani, a pauaka whakata a matihiko anō hoki i tā maki makaurau. Anei te pūrono a Mānia Clark. He honori nui tēnei mōku, kamatu mō māua ko taku māma, mei kore koia, kua kore rawa e whai wāhi ki tēnei taumata o ngā mahi pāpāho. He mihi kau ki aku hoa kaimahi i whakaata Māori, Native Affairs. I rangahaua motu hake ake e Kaipara, te whakatau a te kōti pānau, ki aukati i tētehi tamaiti, e whitu ngōna tau ki te haere ki te kura kaupapa Māori. Nā wai i tahuri, te whakatau i te kōti teitei. I rongo au i te tangi o te kuia, me tana tamāhine e tohe ana kāre tētahi paku tāngata i te aro ki o rāua reo, ki o rāua tangi, kia whai wāhi tā rāua tamaiti ki roto i te kura kaupapa. Ko Kaipara te toa whakaihuaka mo te wāhanga hei kai kawe kōrero i ngā take Māori, mō ngā take toi, ngahau, me te āhua noho, ko Hikurangi Jackson o marae i eke panuku. Mō te pūrongo auaha a Matihiko, ko New Zealand Wars, The Stories of Rua Peka Peka, nā te reo irirangi o Aotearoa i angi tū. Ko te ui kia Taika Waititi me ngōna whakaro mō te whenua taurikura o Aotearoa, tētehi o ngāna pūrongo. E tino honoru kia whai tēnei taonga, kia wini i tēnei taonga me ki. Aha te he pō manahau tēnei. Ko tā Kaipara, te kupu aki ki te hunga taiohi kia whai atu. Kia upoe kia koe anō, kia upoe ki tō reo, ki ngā akoranga i whāngaihia kia koe, ia koe tamariki ana e au mātua, e au outipuna, ka mātua i tēnā. Mai ngā toa mātanga ki ngā tauhou e tohu nei i te huhua o ngā take Māori e kōrero tia tonu tiana ki te ao. Mānia Clark, te kāia.